Uyazi ukuthi mfowethu akakhulume phela iqiniso ukuthi sengiphinde phela ekuseni futhi ngafaka imali ngisupport umcimbi ngithi mfowethu hayi ngicela ukulula isandla ngisupporta indaba leyo bengasayikhulumi ke ukuze nawe phela uthi hayi buyiselani nani imali kaKetelezi ngoba ngikwenzile futhi namhlanje ekuseni ngaze ngababuza futhi ngabuza ngiposte in social media bathiwa cha ungaphosti kahle uchasile ngithi mina hawu umkhulu bengangithinti ngoxhaso lomcimbi mina engikwaziyo umkhulu uthenga ilounge enabantu abawu10 but uxhaso nalo lolo uxhaso ngiyavuma kodwa bayibeke ngazuthi ube yisponsor kulomcimbi ngithi yabona amakhulu ku live ubuyela ku live ufike ubheke into esikhulunywe lapha ngithi mina khona into engiyenzile khona into engiyithengile kodwa angeke ngize ngisho leyo nto la live noma ngenze lo Olympic la ngayo ngi-advertise leyo nto yabo so yiyo lento futhi ebuya ngoba ngisho into kamaskandi inokuhlova kakhulu but mina ngiqondile into engikhuluma ngikhuluma into yami